namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, some great news about Mr. Post na Manyangatsi the commissar. Yeah, so hi ti 10 ta September ni fike ni nghena ka account ya Manyangatsi the commissar, as you can see. Loko ni fanele scroll ni fike ni kuma ku hey ku fike ku tsariwa a post. There is a post written here. La nga fika tsala ku the beef between Mr. Post and I dyiherile, as you can see there. Hinkwenu na swi tiva ku beef yi ri kona between Manyangatsi na Mr. Post. Se le makumu le ni tani khani mi vekela outro ya khale loko xa ha rhunga na Mr. Post Manyangatsi. Yeah, a kha kombisa ku we spoke and so no need to be fighting each other, as you can see kwalano. So loko we spoke i tlhavekela this image, as you can see there. Naswona ku i le ku hlekeleleni kwalano. So sweswi very very clear ku valolele budukral ndoko na ngitambale ra Manyangatsi laha swona ku ri yelana swinene na mbale ra yena la ka this image le yi nga latest, as you can see here. So le budukral of course a ku na event la Mr. Post a ri kona na Manyangatsi a ri kona, as you can see kwala ka poster yaleyo. So swi very very clear ku ku vulavuriwe kona le budukral and tlhe nga rivali previously le ka Chavi next show le a va kotlana nakambe ka mukha ku vongoriwa video already tani ni le tani khani vekele link ka top comment mi ya yi vona ya yi hlekisa video liya. Emdana komisa ku before the end of the month we will do an uncensored interview with him. Va ta va kha endla interview uncensored ka leswi fana loko mi kuma ku hati restrictions sweswiya lero mi kuma ku na nhlamba yi nga biwa those type of interviews mi kuma ku vutisa na ti-question leti mi kuma ku ti-personal way too much and stuffs like that. Emdela fika tsala ku mi nga na advice share ngwenya liya a ku ri na nghoma ya track 7 which was directed to me hi December. Okay, like really kumbe xa dunga yembela phosa mi loko a data n'wi bifa mara I don't think so. Sure, I think dunga hembela. Duvara la tiko hinkwaro ni nge va koti. Leswi Manyangatsi a fika kombisa swona leswi hava la nge va koti. Tiko hinkwaro nge va koti. So va ta kha endla interview na Mr. Post. A yi ta yi hisa interview ya kona. I can't wait to hear ku ta kha ku famba yini ku sala. So of course as promised hi hetelela hina ni video clip ya Manyangatsi khale ka xona xa rhunga Mr. Post. Mi swi tiva ku a xi rhunga njhani. Ku ze a za buwa na hi track 6 Manyangatsi a bayiza na yena hi leswo. La ku moya wa movha nje ku ni vulavula sweswi ne. Munhu a dyondza ku yimbelela. Sweswo swi nga swi vulaka ku before a la ku bula vanhu, before a la ku endla swin'wana na swin'wana leswi nga languteka ku maybe lava relevance hi vanhu lava nga ri ka music, a dyondzi ku yimbelela a tshika ku flowa. Ni fike ya Giyani va ni belama van'wana va mbase vo tala a seketeri wa mina bullshit. A dyondzi ku yimbelela. You must know ku music you know the notes na swin'wana na swin'wanyana which makes it sound right. So a dyondza ku yimbelela a ta vuya a bula vanhu van'wana. In relevance ya yena obviously a swi tiva ku ile ka beef. Without beef swi herile ka yena. But anyways a ni la ku vula sweswo ni twa genge ya vo Xitongela va pfana lava swibamu swa matuva va ni chusa ta va ku full information ya Manyangatsi. U tiva yini Manyangatsi? What you know? No? U tiva yini mina Spar? U tiva yini Mr. Post me? Because as far as I know it doesn't even qualify to polish my shoes. So yeah, ava relaxi a dyondza ku yimbelela 11 years malembe mo tala munhu a tsandza ku wisa munhu un'we. A dyondza ku yimbelela a tlhela ti nyiketela ka music a hlonipha sharp sharp. Hey, va ti belwa va rimba la. A swi nge se cinca standard. A nge se wala. A wewe boti. Zama ku wisa munhu ni ri karhi ni before se va kwata vaseketeri va mina kumbe ra malembe ni ri karhi ni before se va ala vaseketeri
boss vona sekretary va 10 years ko zama ku 10 wisa years. munhu un'we One person, called Sanda. 11 I give up on Twitch. kasola mana awa bifana wa mutine awa bifana wa shaka bundo awa bifa wa bote mkachan le awa fana ifamba na tihuo kawola isi kawola isi bela langa mutele poso bela mwana mutele poso 10 years kakulo isomo no 11 years. a gente namora, deixa eu escutar.